Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Maritangai dan Kecamatan Talulimpoy dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama. Juga di tengah-tengah kita hadir Ustaz Rusmin. Beliau adalah mursyid tariqah di Kabupaten Sidengan Rapang. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ki meraja lori pong Allah Subhanahu wa taala. Angka kina pasida rupa di dalamna yaon Roma barakai ipake gune waktu cinampa palawangan na mengaribi isai untuk taklim. Jadi mudah-mudahan angka 23 hikmah ya rega pak disa ngawat dingi lolonga berkaitan ia ulangnya adalah bulan Sya'ban. Iaitu Nabi tak angka pak dongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Engka tohat desa lihat bicarai maka dia Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Iaitu ular raja ulan na pong Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sa'ban ulakku nasa Nabi ta. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular ramalang ulan na umatku. Ia gagawe 23 tau pandri tafsir kami ia hadis saya. Angka berkaitan dengan bulan Sya'ban maka dia Nabi ta maginah kada Nabi ta ya ulas Sya'ban ulakku. Ia koi buka kita sejarah. Ternyata ayat memperintangi untuk masalah walori nabita itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah masalah walori nabita itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian iatona ulas Sya'ban adalah bulan di mana isuroi nabita rubai arah kiblat. Yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Sya'ban. Tapi yang keturun nah hadis saya pak dongan nabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ta pada piri ka ulan Ramalan. Jadi dua ulat pemilau baraka. Ular raja siba ulas Sya'ban baraka ilokoro. Tapi iro ulan ramalang ilau yo ko pong Allah Ta'ala supaya wad dingi dapi. Agama nananya. Yang pertama, ia ko ular raja itu ulan na pong Allah Ta'ala pegai istighfar tak kalabat niro. Ia ko ulas Sya'ban pegai salawat tak. Nasaba ulan na nabita. Jadi ular raja kan ulan na pong Allah Ta'ala. Ia ko ulan na pong Allah Ta'ala pegai istighfar. Ia ulan na nabita makokoi tamaye.
Iya na ulangnya pegai bisa lawa. Iya. Jadi minimal si sabu salawa si soh minimal. Ana sabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabu. Iya. 10 misi di menit tu nasi sabu ya tu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tulle patung kay materu aja na nalapa ngilillah. Ati na ipas salawa. Jaji tu ati milala maka sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Asy-Syaitibi tu makada iya ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na dia nalapa kang ilillah. Ay sa kang inang kasikiri dia nalapa kang ilillah ang kapakasiwi deni tay mata. Iya apa iya ko to masampaja ka iris rekeng. Iya ko to mangaji iris 9. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati dia nalapa kang ilillah. Itu makanya. At ake tujuan na supaya ia roatie angkai malomo natamai agasana natamai hikmah. Ya sangnya natamai hikmah magampangi pangajari de na megalasanna apa ia mitu ati megalasanna je. Ia na ia tu malasa manang. Maka detetan reati si reati padiati na ati na manam ya tu. Jadi iya nanti na masalah tu masalah. Iya tu ampai melona ipameraja na bitta, ipu arona, yala jantuna. Iya tu yala, de gagalian na yala tu. De jantuna tu ngami bayala. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air Zam-Zam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah. Iya na romaknana, maka da sininna alalangange o kumana mi ati tatumpu. Melo ko masampajang ati jolo umpakanjaki o komito asi sumpungan elaw ripuange ati na minonroy iya na iya tu makanja manang iya na iya tu masalah manang itu iya nang kabali bolatan malioto na to mapadiisi padiati itu ati na masalah itu iya na mo siya gagan na sakingker tapake na rekoti masalah de meto na may melo makanja papinadinge. Jadi itu kuncinya. Kemudian maka daka ona salawa magi nang kapak dong maka data pada pirika angka 2 telu tau pandrita pahang itu maka da iya tu ular saban oku itu masaoro mega umat na nabita mate malomo amat yang ngikut. Makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh, bulan arwah. Selesai dina topak doang ngiro to milodon atau malampe sunga yang pe maka data pada piri ka ulan ramalang. Mudah-mudahan dia toki gagat tama garis si okoro. Jadi tilau doang ngileta betungan iya narona na pak guru nginabita rupa doang ngiro. Ilau ki baraka 20 bulan raja si baulah saban. Napa to milodon atau malampe sunga apa maka tak pada piri ka ular ramalang to milodon na idule dapi ulan ramalang iya ko ulan ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya ka gungkulengan ni pasipulung ipakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa na iya ko ramalangi palaga dosa tanya patutu dosa ya nanti sampai marepa wacara matu komeni tamara malam makada iya ko ramalangi aja na astagfirullah tabaca gitu aja na astagfirullahalazim aja na yero tabaca ko ramalangi itu laiwi laba pi ramalani pakai si astagfirullah ya na tamara malang tapake al-afu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna yero tapake ko ramalangi si cocok si sangihannya tu apa menurut penjelasan ahli tafsir maka ia kumak istighfar natutup midosai dia nasusui makanya istighfar itu dari kata istighfar menutup yang nampak ko makna bahasana itu pada ko to maroki o ko kartasa nang kasala to mala tip x yero tip x de nasusui oki ang kamuy ilalang natongko minatatuto
Ia romana na istakpar menutup ia nampak. Tapi ia kuala apu na susu mematui. Sehingga itu nak kena bita nigi tau puasa ramalang imanan waktu saban. Ia betungan na iman si bawak penuh keikhlasan. Karena pun Allah Ta'ala pada ia tu tahu na reko bunga jaji pole wetan indok na. Seperti bayi yang baru lahir. Magai nasaba ipacingi mematui dosana. Ide metona ni pitangi mato ko surumonri kadang kairo ia miko istighfar pita manamui matu. Jadi ita usahakan ulan ramalat tapake ni malaga dosa itu ia naro tapi kairo Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Na ia sikiri dua mi onron ni runtuk. Nomor si dia ko ramalangi. Nomor dua ko Thomas Sempajang. Palawangan na sujud duduk di antara dua sujud. Angkat yoko tuh. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warasukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Angkat yoko tuh. Yaitu sempajangi palak gado satu. Yana tu ampai makanan Nabi ta. Hadis Bukhari makada Bukhari Muslim. Ia kotame waktu sempajangi nalai pong Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataru kusalengkana si bokuluna. Yaitu ampai kotame waktu sempajangi mata nak pape nak dingi. Samanang kebeban. Maka dia Nabi ta ia koroko isi baba ko sujui tak dendak ni yaitu dosana pada tak dendak ada dongi pula ditakin ajui. Yana tu ampai dua tu kalimat ipake pada subhana kotor rokok ipakai itu subhana kotor sujud. Subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la. Dua mi onron ipakai kalimat subhana. Rokok ini siba sujud. Nasaba ia na tu onro palak gado sami matto. Ia tu ampai kotor pura mak beresalang tap pamaringa papinat dingi. Risesena tau maga atau pasang pajangi memang yang nama aku mapatu-patu dek to. Iya to. Ia mi tau marepa memang masam pajang. Iya na tama waktu mata na iha papina dinna. Itu beban. Tapi ya toh na pura nama sempajang. Tapi saman nasa dengan kagak talaga. Tapi na rampi mati na bita. Maka dadini ya manan na dosay na pacing itong kamu pa monro. Kau pa. Maka da kamaki ako to pura na roko suju. Mapacin ni ro. De ang kamu pa. Tapi maka di na bita. Napasipulong ipong Allah Ta'ala. Lau pimak Jumaatan nanak penalaga. Jadi itu sempaja Jumae palaga dosa sesan na sempaja perlue dalam satu pekan. Iya na rona nolongan ngaroane pak lau mak Juma. Iyo po makun raya dia na lolongan. Pak dia na lau. Jadi ele toro wisang imak kada magi ro makun raya na dia na lau mak Juma bila. Iya. Dia terus diwisangnya pak. Ia tu makun raya lau mak Juma sunna milona. Tapi ia ko mak Juma i makun raya pasel sampai jalorona. Engkau ko dalele beruntung. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk sholat Jumat. Tapi sampai jana dia na sunnah ko na jamai. Tetap wajib. Tetap iman caji pasal ya pak maka dia ipeko ni ko sampai Jumat kak maka dia Aisyah maka dia ipeko ni ko Jumat kak maka nabi ta pasal dia sampai lorong. Ia menirohat desa nak katani ta werona nang kapake ya tu maka dah ia na to pura mak Jumat dia na to mas sampai lorong apa angka tu dua telu tareka de na pake ya tu ina ia na pura mas sampai Jumat maka de ikama napa mas sampai lorong biasa teruntuk di biasa. Agak alasan apa? Makui alasannya. Ia ro sampai Juma imonri maniang kapole parentana. Ia sampai 5 waktu yolo ino parentana. Akan si salah kan imonri mani sampai Juma elang ke parentana. Jadi pertamanya itu perintah sholat 5 waktu yolo no. Boleh nama meraja nabita. Nanan pigau ni nabita ya sampai jange nang kapole parentah sampai Juma maka day tahu panrita ya rode na sapaka maka dilagay maka day garo sampaja Juma parentana ropole nasusuga sampaja loroy nasusuga maka day de tuliang kamoy apa iya sampaja Juma
wajib kedudukan. Tapi dia tidak menggantikan sholat fardu, sholat Jumat. Agak lasanna. Nah sabawat di deni jama. Kega, iya koto malasa. Dena wajib mak Jumat. Bosilopoi. Itu na wajib mak Jumat. Nomor 3 musafir. Dena wajib mak Jumat. Nah iya kong kesampaja wat di dena wajib ijama. Dena wajib ya tuh. Itu betul kan na. Ya na wat dengan dena ijama tuh berarti dena tolai bisa sampajaloro tetap muyang kah. Iya na ro na pakir. Iya ro tetap menapa. Alasan berikutnya na sangaga. Maka dia tuh sampajangi. Pak katok baik. Nah iya ro katok baik kan mesti basara. Apa ro sampajangi kan mak basara patawe. Pekko ni di pak katok bata na mak bicarogi. Itu yana tu ampai ang kanasa de yana de nak basara asam pajaloro ko tapi namu ya rumah basara eko tomelo pasale salato apa to makada na mangolo timoram yaro jebe ko ni itu mana de na mangolo watta namu ama basara mangolo timor tomi jadi de ga purana ko meki mapangewangi iyem pai makada iri mani bawang ya ko meki macuri rumah sampajaloro pe mangacuri ni makada magi je pe nangka yaitu Abu Hanifah termasuk tuh witiri nangka wajib tanya sunnah. Iya Abu Hanifah tuh iya kong ke pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan iya tuh witiri wajib pendapat nanti Abu Hanifah na pakai iya apa maka dari pengelut Abu Hanifah nangka desa nabita maka dari gini kita umawit dena witiri tanya golong aku berarti ya sakar ko nabita berarti wajib ya gagawe. Kemudian yang kedua, makin nabita aja lalo na demo witiri lalan nasi wani walau rakatan namo manisi rakang onro pentingna i makin Abu Hanifah ina wajib witiri. Itu jadi makuiro penjelasan atau pandrite yati ya ampai pak ya korunti te masam pajaloro de upasalai. Tanya to mi ya ro pake. Iya mi upake ya iman tasyafi maka na pura mak Jumat de na masam pajaloro. Iyo pui dipakai ngero pendapat terpakai nih. Yang masalah. Ya nanti asang ada namanya sikap hukum, ada namanya hukum Islam. Ya kumakade hukum Islam, sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah. Ya kumakade sikap hukum, isapa ni salah sidin na kegay pake. Tapi aja tapasala iro tau lengi. Si salay pendapat ta. Dia na tunan Yesus sah. Yo pumakokwa pendapat ni banasa cocok. Ya dia nami bama kecoko sunnah si salamanang. Ya na tunan Yesus sah. Gitu. Iya gitu. Padahal angka mana modal lele nangka. Iya. Apa makuye? Ia perlu cek de ujelaskan ya. Ia tu agama ya katalu memato cabanna. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Katalu. Ia kumakade kajian Islam berarti hukum-hukum tuh. Kayak kena tamu koro. Cara-cara na tema sempajang. Cara-cara na tema jenne. Ya kemana itu? Ya mak dosa kange jenne. Al wudu, furudu wudu, sunanul wudu, nawakidul wudu. Angka mana ngukoro? Ya na riasa kajian Islam. Ulamanya disebut fuqaha. Ahli fikih. Mega pendapat koro pak. Aja tak kada mak datu mas sebuh ya kata ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere mak ko angka di mon riban renge kadi silampu do cilina angka to nak kabawami tidak mai garupan nah angka mak da ka mariase ka mon riban reng kajian Islam manang ya tu pikir manang ya tu ya sange pikir pahang gitu mak dupa-dupang na sabayro na bita ko jokai de meto na pacu manang sahabae de dia nak ada joka ni Nabi tolong ko ke kampung Nalawi macu mana sabai capu hatu te ko Madinah ko macu mana ngi de madari pitu mita Allah ya naroni te makadui Nabi te masam paja mak ko modele ne ya narowatu manca jihad desa si sana lo si Nabi te joko ko kampung lenge lesi na pacio lesi modele na Nabi te makarasi mak ko bate na Nabi te masam paja ngi duan rupa ni na pada mana morma kita i ko me mapangewa nasa de manasawita boleh ricide nasa de muiya wita to mapangewan ni neto iya na roko na paici diruntuk na de ni runtuk ya pendapat liang mapasalah di mataru jadi iya na ro pikir mai galak dah tu mai ga idi mani bawar rumah tu makadami tau pandrita
Iro iman tasyapi, hati-hati ko masalah agama. Dia nama capa, hati-hati. Yana tu ampai ko masampajangi, ina iman tasyapi itu makada. Yana lak biar katalu ko kedo lalan nasi dero ko batal. Namo makakang ide tu di maloli sulimai makoi. Iya ko mata ipah ko bami. Aja nasi di dua talu apai batalnya tu. Iya aja. Jadi ya nalai liwang ya koto. Jadi makiro ya aku bani. Gerakan kecil. Iya. Pak angkamu tu dia rusak sampajange. Ya kayak matai. Namo amah kidi mako kesiratu dia tu narusak. Iya, itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Matai ko kedo-kedo mako dia na batal. Iya kodo. Si bawa ingat eko macimpai. Kakak mata manyawa, cimpa ingat dan mereka agak tuh. Angkat tu iya royawa, lama rupa. Kok kedo iya rode itu nak batakal katu sempajang. Iya naro, tapahang itu. Iya, namo ka 10 kedo de itu na mereka agak. Iya, jadi tapahang iya. Ko hukum itu jadi, iya ko makadani tay piki berarti pahang. Iya ko pahang may garupan. Ulama na ye masawroy na satawi apa? Imam Mali, Imam Abu Hanifah, Imam Mali, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Komen isi di tingkah maka laki kajian iman. Ya ko iman maka di teologi ilmunna. Ulamanya disebut murabbi. Murabbi asanna. Mazhabnya Mu'tazilah. Engkene. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, yang mana nero? Ahlussunnah wal Jamaah. Iya na golongan tak bagi 70 nasa nabita. Tanya pikir onai. Tania tauhi emi. Iya na tumay garupan nama kokoy pahange. Angka nama kadaya rokowan ni seperti malam. No ipuang Allah Ta'ala lokolino. Biasa tangkalinga di. Mangkalinga cara mamakadaya na seperti malam. Angka ipuang Allah Ta'ala no kolino. Ina repa patupuang ni. Apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajenne. Jadi ya kono yo ko pakai Jakarta. Si jangin kasi ko pakai jenne. Ide datu nang kanarewa. Ito. Peko pe makna na ya roi di Ahlussunnah wal Jamaah. Maka da pade akale barakan na ya lampu he. Angkamu ya se balonge cahaya na minolok ko lantai. Makiro katana. Jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Pada mi itu ko makada okui pangala taala okui lagi mon jolo pakanjaki. Iya ro pangala taala wa huwal latiful khabir. Maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kai tudang koe mancaji mahlu itu. Makada pe ko pe bate pahangi. Nama kada nabita watuna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pongala taala naite pongala taala koro berarti ke koro jolo makada itau pandrite iya ko makada naite na dia anak kada nabita situ dagang nga pongala taala makada mi okko maniro nabita na panaita pongala taala pada ko makadaka minre ka okko manarana masjid kubah okko mana copo na manarena pawita ulange angka giulange ko copo na manarai dekake makamu pa bela yase tapi ako meki mita ulange o koki manaray menre na pawat ditita berarti tapi deno ko ulange mako matiro pong Allah Taala maka de okki ala mustawa naitay nabita pong Allah Taala deno ko pong Allah Taala makamu pa bela onrona cuma bisa melihat ketika di situ. Tapahani kira-kira itu palang-palang supaya aja nanti susah sabab maya gaji makokoahe mubah. Pengaruh nato na je romedia. Sehingga kadang jadi masalah. Tapi dia mereka agak. Nah, itu kaya Pak maponco baca aku, maponco. Nah sabab iya tu agamai. Dia nama bela. Pengamalan na si bawat tu akibatina. Deh. Ia nangka tauman nanu nga mamalkan agama. Nairita capat na salama. Akatan niwi ronolay. Iyo po buko bansa na ako pa. Di pa ni jami. Gimpe ka maka capat na.
Kak dia pernah manasa. Yo po guru ta kali si den reka manasa. Guru ta kaya Jadur Rahman ambo dalle. Gang kamati mancajiwali. Berarti dia na mungkin salah ya rona jamai. Yo po ya kak dia pernah manasa kan? Iya dia pernah manasa. Jadi akatan ni bawan ni okoro. Iya dipulai asa dia he. Guru ta saada nasi di moja itu tunru nak kemanangi he. Iya. Si di mana mau tunru, nak mati guru tak saada mak guru tu guru tak kayak Jadur Rahman ambo dale, nak mana itu guru tak kayak mali, mana itu tudang, nak cik di mana mu ya tu asa dia ede iye, ye, nah mana saja itu tahu pandritana, ya lalu guru tak kayak Jadur Rahman ambo dale, maka guru tak jipa tahu dengan almarhum, ya metu tu guru tak waktu na upasuru tak demematong, ya natanya tahu sambarang itu tak dengoku kiburu tahu ya masih ilah dah ya tu. Di natan raitana berarti tahu makanja amalanna gang kamate manasahe. Iya. Napa ni makuije? Iya mako kwa mega tahu mega bi macam baca hadisa. Dia na pakai guru langsung nyoko kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Tapi ya roh hadis dia na pahangi maka maki akatane, mako acarane ipake we. Itu mega. Walingi contoh. Magi bola na to mato riolo mega tu pasale mako koe. Ya ko maki buah ko anak kadeng aja nagan nak bali. Anak kadeng ko de na 10 telu 10 si dia serah paganjili tu nak bak na boleh mako to aja nagan nak bali paganjili. Namun ya tiase paten pangatak naga itu kan nak bali. Tu 5 kadaka ro biasa. Aga tu sinade ni pak gan nak bali nama kanja miko. Ternyata engkau ko hadisa maka dai nabi ta ia tu puang Allah Taala ganjil. Napa ni napuji tu puang Allah Taala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak bak na dia tu nak bali angkat turun tu oko baca ko kita maka dak nuli ya na pasabarang namo ukura bola siba ukuran masigi na tu pagan nak bali ya ko to maki buah masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak bali. Iya kok nak bali maka ada 20 kali 20. Ai magampang mapangewa pegawai syarak ko tuh. Iya, cede-cede si salah sih. Iya, cede-cede si salah. Iya. Jadi maka dari paganjil supaya napoji pong Allah Taala. Iya napoji ko pong napoji tu pong Allah Taala tu limatan na tu te monroiwi. Namo bola makoto. Iya mo buah bola na ganna bali ukuran na magampa tay siap pangiwang-iwang ko si babay ni na matuan na. Konon roi bola na. Iya ronala ro kau baca ko may kada. Iya to iya na kapan na pake. Ang kamu kaitan na si bahades sa ba. Iya, enggak kaitan na. Jadi memaknai hadis itu malah masaka. Pada roko maka dena bita. Dena suku tepat nasi dia selang. Nareko dena yase ipapujin na lokoria. Dibanding dengan yang lainnya. Jadi maka dah. Iya ko iwe ko yang enggak suku tepatmu. Ina tulipun dia se ipapujin loko na bita. Iya na tuna ko malyoto baru. Ina dia na memolai ko dena suruh ipu ima menrek mak merasaji jolo. De. Apa maka deh ajak kamu pakai atau kuna dia pernah putu pura mak berasanji apa ya ku pura pui mama berasanji berarti pura palayolo ni masalah wa lo kuna bita ipa ipan nasai papuji lo kuna bita berasanji ko joko tu lete bola baru makoto dia na memon ribola na matin lo ko dia nak berasanji jolo dia na waji tapi na pahami roha desa maka dah dia na suku tepat nasi dia salah na reko dia na yasi papuji na lo kuna bita dibanding yang lainnya. Kama jaka memonrui bola muna dia pemupura monrui masalah waktu he. Abrasanji ko jolo. Kama kiro. Kemudian botim paruin aja tu makoto. Botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawan nina. Itu tahu cakar duna. Bagai muges sakai bayine muna dia pemupura mak barasanji masalah wae. Ya sek kamai papuji muloko tune loko nabita makiro batena pahami. Idi mani ko meki pakalullo abiu salang itu. Ya ko meki pakalullo atawi maka nabuktikan ipapuji na loko nabita. Dana salah. Ka makiro. Idi mani pite. Itu agama yang aku itu. Caranya ulama kita dulu memahami. Itu yang sampai maka ya roto pandrita yolo najelaskan ni hadesa napa na usahakan na tarapkan dalam kehidupan. Yo po mako kuasa tahu mina pakan na hadesa napa le na malanggar.
Itu iya. Jadi makiro mawa tato ya tuh. Itu. Nah penrek ni status soko Facebook maka da harang agak seneng patasan. Wi alina mak balu patasan. Tapi ko ni ko makiro. Itu. Jadi yang katu masalah mako koe. Itu. Jadi nateng ite mak patasan asa harang. Na penrek. Tapi we mak balu patasan ni. Jadi itu perlu memang, perlu. Maka dah tahu we mina pasalah alina na melanggar. Kemudian itu siaga ni. Betul. Upasangi pa bu. Apa aga-aga wapasapasangan. Nomor sidi. Ajak lalu tasalay sampajangin na mumaga repata. Aja tasalay. Iya na hindi makokoy na sabak sibuk mematoni ko jama-jamangi. Makotiha keadaannya. Tapi na mumaga repata aja tasalay sampajangin. Magay. Makuy paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasah tu marepal lo galunge tu marepa mak balu iya memang kalau ko galunge aga musapa kada dalle ya kalau ko mak balu aga musapa maka kada dalle jolo gare nawana waiwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nawana wai gare gitu jo gare nawana waiwi. Jadi ajak talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa. Betul kan aga. Lauki jolo mangolo ko pak bagi dalle napa lo sapa dalle ko meki ilo muyang. Aja talo sapa napa talupai pak bagena. Ya makiro. Yan tu ampe makala asam pajak ko napa makareso. Iya. Apa maripa tu pau makala tania galak na tay nasogi tania. Kini galak na tayo nasogi dia nagachayolo sogi buruk ko palabuhang. Nanay sawar tatalusa na lariya topa. Nalapo ko di mulese. Patasi makoto. Galatu tangaban ni matasi paati lampu motoro na si garusu mo. Tapi dito ako mo pa. Madari lalo megang yung kosok na naya polian. Napay si tanga ulam mata si takanci ni motoron. Nade nang kana nali ja masigi ji mabela baraka. Gitu. Ya gitu. Kemudian maka dapat dongang ini mau pak dongang ya pak. Madari nanti ya aku Kalimantan kalau aku Papua kalau kak Macarama nang kata lolo tabi ustaz. Beji angka tu tapak guru-guru berbaraka pak dongang agak dibaca-baca na menre dale. Madari kata kajan ia tau makutan 5 ni otona. Ia tahu itana ye mamotoro mo pa. Maka dah kaya kini ni tak ko malaikat ini cabai ko tu. Maka dah milau pak doang ngoko tu tahu dia ngoto na 5 ni oto bui ko Jadi itu kare. Tapi makiro je tu pong Allah Taala na pakke daleki atan ye nak kelori. De nak kado pakke daleki ye milau dong. De tahu ni betul. Tambah cimicet dedi. Pakai daleki wakelori. Tania iya makaresoe. Tania iya milodongi. Apa kini padonga manipasogi tadi naga ustaz mamotor maka pelalu tu mana ni. Nana sama nasa ustaz padonga nasugirang tanah ini gare. Jadi makiro ipong Allah Taala matoro ya tu aja nata susai. Napa ni menre idale na tayo din ang kanala idale ta si pasak kanuku de kanala. Ya aja nang kata masus sakong kabalibolata menre dale na tanya tu dale tanala. De na mungkin lokoro de napa ni akong kataw madece ngoko to jamo ta malada manu. Na sa pamagay anun na may mamatuti aling ko pong Allah Taala. Itu pamigapo to ko menre dale ta pakiru bangin na. Aja de nang kanala dale ta tutuli dale na matutu. Kemudian yang kedua wasiat tuh aja tak capai dosa bicu tapi aja to tepat turan nuko dosa lupo magai iya ko namo maga rajanna dosata ko pamase namo po ang Allah Taala na kurukang itataki salama tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ang Allah Taala na pake mo kuruk itataki lay jamu iya na to ampay ang kawanita BTS
Asumadak kami na pino na ipatama suruga. Nasabak pamasena po nga latala na pake mukuroy. Tapi angka tahu pak, di pala pakaroma minasili kang isi. Apa poli manre unta ko sahabat na rewa na takong kay sina magoro. Nangka dagi tamo kurisinaro na cuke kanuku celaga. Darat na tayo nola, lepa man ya sapi di pala pakaroma na tayo nasili kang isi. Gara-gara iya di pala pakaroma wede ni lawi 500 itu tertunda tama suruga. Emaga pa idi lase na tayo jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu. Tegere. Jadi yan makada namo maga bicu na ko keadilan na po ang Allah Ta'ala tatak kilay jamu. Tapi namo maga rajan na ko pamase namo po ang Allah Ta'ala na pake mukuruki tataki salama. Yan na to ampay na patika-tika katopan rita. Ya ko tato kumumelo masampajang baca laloy ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Idi mi po wakatay pamaseta mi po malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifataka tilawi. Na payamatu kumeni tutu sampajang elatu ni pila alamina ina kahamidul majid taleti patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaje pakasiwaku pakasiwal bi syukuri seseta iya narotil loro. Kemudian yang ketiga aja tamaseke iya macaki masa padale macatoki matoro idaleta apa ia tulino dunia masraatul akhirah. Jadi ya lino darat mi bolatan ke kusurimunri. Tania tu bola yonri ya tania. Bola darat mi tu tonri makokohe. Tania apa bola sitongan lah. Apa iya lino darat nami suruga. Berarti yang kata mak bola kolino tuli bola darat ya tu. Itu sebesarnya bola darat. Aja muna mabalola dah. Okos surimunri. Bola tanguju ya tu pabaloy. Iya roye. Iya na tu ampai upodaya makun raya makoka aja namo megala ndak bela ulawa taliwa liwa ipake. Iya. Pa taresya je vita ya rote na buku ulawang. Mak bulawa gang kasiku 2 sabu minas sumbangan. Iya, neto aku pakai jenek deh kak. Aja mau tersinggung. Iya. Iya, iya, mereka makoko iya, iya, namo rante naro tanyana je rante tanyana, iya, iya, pak buku alo mematoma nih, iya, balokanu kan kemana nih rupana, aja na upawiti taman motu kok iboting, iya, aja na total liwa-liwa, mapasang iya, makada, darat nih tuh ya he. Iya kong katau na taromana midale na kolino de na sidakang isesa pade kong kapak darat rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro na kadubuyo ko dara edeniala ang kamiro na bodonge silapo si agaygan na deniala maliwasa man ko bolana na pamainga makole ba ito taw nasalay orang para na kolino makada ito pandetay real tomatota na iya makada wija mumurano nga buta chiwali ko na taulang yang murano nga butarapa ko. Apa bikin tisangi pak bu sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga. Degaga. Tasakamay ko mate ki aswet taritaw tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki cepat sekali. Aja to makada keluarga taulang keluarga lagi. Wija anak tak ikiri lo jupan na masikola iya minatalipo ko capu idina. Iya nang kakiriman yang tu SMS mani nasalah tu dikirim mata. Dega tuki apalagi ko tomate. Atau idi no tane ko yang kay hadire. Akasia galo ta sia reki buruk na tomato ta ya mati belalan na sitaw nga. Akadua, idi lagi mapahang agama kadua mi lo masyarakat kubur maga pa bijat tamato. Nama-nama igare. Ya natanya idi taro nga ngilala ngali talala nga dece nga manrasaki. Yan tu makada na puji bayi ni ko iya ta puji sana. Bayi ni makoto puji lakai ko iya puji sana. Iya. Iya di makun raya ko mati masak ya dia nak bayi ni lakai. Tu ki lagi memang bayi ni palai ko mati. Iya. Jangan tanya ke bicara. Iya makoti. Iya. Ta coba di garet tanah ibi.
korewa ki matu tanah-tanah gere kabi-kabi makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki komate kak tanah makada termuirita. Iya itu jawabannya. Termuirita. Iya. Iya, mapakai nga kaya. Iya. Jadi usahakan inang katapunay, usahakan. Iya. Iya tu tahu macai makotung kapulan na cek de engka nasidakang. Iya. Napa ni tu tahu mabasay de itu napa aja rampe de pak. Iya nama seke tahu ina de gapo jiwi. Tahu seke lagi cece tahu seke. Iya. Gag. Iya na maseke teh na tuli makadami tu ke. Mate iya ko tahu mabasa mate. Madari itu kasih makada tahu laba itu kanja. Tahu patu besana. Tapi ko tahu seke mate. De na mate tu teh tulis sikap di anim. Betul na labat dia bukat di gaga mate 50 tahun mate tak lawi teh malam tau mate ko kiburu nak baca-baca asang nasa niga ye nasa ngambo anu nasa boikat di pa biasa tahu ye tu padahal buru di buku-buku de mau pada apa aja na rampe tahu iya liwa pak aja taruh ki pasengarang iya taruh ki pasengarang maka akan nak wija-wija terenung ada gagal. Kena tanya di pasadia ngeleta. Sebenarnya kita dari NU ini maka madosa mak kode deje to mangilau mak buka baraka mi istilahnya. Makanya ada yang seperti ini iro NU mako apa konsiderape melo imak bangun istana ahlul Quran. Jajitannya pakai pelak Korabawang juga tempat pengkajian Al-Quran. Menre ni tian nah sama angkatan biasa rona wakaf kang toko sahid pangkajian itu di jalan poros Kalawowoi. Menre ni tian nah senre kang ikoli-koli nah. Jadi angka kaman ni hafal lawangat tak melo kamu tu kupon kiro kupon 20 sabbu siulang angka total 20 sabbu angka to 50 sabbu 40 sabbu angka to 70 sabbu angka to 100 sabbu. Idi mani bawang ya ko 20 sabbu siulang melo talisar ang kamu tu nomor rekanina ang kamu tu nomor HP na kupure ta transfer takiring atau de ta transfer ang kamu tu ko nomor iro nomor ta talipong ginalo jampui ya ko 20 mita pura tawaja na de nagaga maka aja na tapat terui nang kana tu asat tatamay makuam itu. Jadi tomak bagi-bagi baraka istilahnya. Iya, itu ji sebenarnya magi tapi 20 talulang ngokoro itaro nasabak mitau ka sading. Jadi ganna kamani yero kotama yero di na ganna 20 talulang na ganna na yero gagaero nang kamu pa di na tama mawata pertanggungjawaban na. Apa sumbangan nate untuk bangunan. Jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih. Apa iya ko lebih mawata pertanggungjawaban lah. Apa sumbangan nate wakaf nate bangunan. Makiro yo po ko kurangi de no masih sah. Makiro pak majak kamu maka da seko midi na pakin na jaji agagawe nang kamu pidi eta mana jaji na agagawe kinro ni parewa. Iro kita orang. Karena amanah itu sangat berat. Tasakamay magampau liwa. Iya, itu yang saya kan sangat berat. Itu ampai pak kong katau terima jabatan. Itu terakhir penutup. Angka kama tau terima jabatan. Aja lalu tanda syukur. Aja tanda syukur. Tak gilisi sang itu. Iya. Mancaji anggota dewangi. Aja tanda syukur. Mancaji bupati ki. Aja tanda syukur. Salah saipi mancaji bupati. Napa ki tanda syukur. Salah saipi mancaji anggota dewan, napa ki mancaji syukur. Salah saipi kepala dinas, napa ki mancaji syukur. Karena jabatan itu amanah dan fitnah. Ia kau terima kopetan nasibah amanah aja mau syukur. Tapi ia kau selesai ini jabatanmu, berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna. Andre syukur, nasabak selesai ini tugasmu. Iyo po makokasi balikan. Itu. Iya mereka itu tuh agak tak balik pak, tak balik tuh. Iya na terpilih tak pemandai syukur. Iya kau paje dia memang mengu, itu mestinya paja pemandai syukur. Iya. Pada mi di makoka iya Nabi Yusuf itarungku ijolo masuk polet tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara. Yo puidi
Paja pi mancaji menteri napa terungkup. Tak balik itu. Itu keren. Jadi tapi aja mau tahu. Ye angka cek dek walupa ye. Angka agak-agak peralula dasar diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja. Ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu. Ia sange Isra sitonganna Allah langam masigi loko masigi. Ini penting. Jadi magi ro Nabi tanah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Poloko Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa. Nah padahal macenne lawi Madinah law bukit turusina na palo baitallah mina pertama ko Masjidil Aqsa. Padahal macenne Nabi tak. Tapi magi na pamulan bisa ucapan tepu. Iya na napak gorongan Ia komeki mancaji ata Allah lapada ki Nabi tak. Tepu masigi loko masigi barak na meki lo ju pandang. Pada ya Pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur. Jadi maka dah meki lo jupanda barana. Mas sampaja subuh ni salah saya ki mas sampaja subuh tapak kadaki. Insyaallah matu okoka masjid raya na pangkep milik pa mas sampaja loro. Iya kota-kota salai pangka jenne tak kecelakaan ngoko pare-pare atako maateki pakutanana po ngalatala ko malaika icik din. Polekin roi ataku ken roi meloloh. Maka dapolo ko masjid ko babang kajenne una masam paja subuh melo ilo masjid raya na pangkap masam paja loro maka dari pengalatala takku yaitu patamanga surga nasaba masigi na puli masigi nangujui iya jadi aja tak kada okopi sigeri lepa manre aja iya tanya Allah langalino mia tuh iya aja iya ini yang banyak orang tidak paham. Itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan. Supaya sininna Allah langata yana tunasa makada latu memang ko napa joka angka aga-aga munroi mapalatu napa munroi joka napa ko joka iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale napa lepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale denan caji masalah nasaba iya mitu nakutanah kinri melollah itu makanya dari masjid ke masjid usahakan maka doko sikak matu masam pajang akoy supaya sininna Allah ngata jongkana aje tak jongkal kumana ngi masigi de na paja Allah ngata manci pasusudo sa pataraka daraja iya na tau sitonganna mapunaiwi ia sange Isra secara hakiki. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.